bahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington mu nyubako ya Kennedy Center hazindutse umuhango wa tirage au sort cyangwa se gutorana kw'amakipe yaronse tike yo gukina igikombe cy'isi cy'umwaka utaha kizaba mu kwa gatandatu. Uyu mwaka ugiye gutangira w'ibihumbi 2026 kikazobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Kizaba kigiye kuba ku nshuro 23. Ariko kandi uyu munsi muri uwo muhango wa tirage au sort cyangwa se gutorana kw'amakipe kugira ngo bamenye imigwi cyangwa se amagroupe bayashiramo, FIFA yatanze igihembo cy'amahoro igiheza Donald Trump. Ntabwo ari Prix Nobel y'amahoro, ahubwo ngo ni igihembo akwiriye kumwe mu bagabo bazanye amahoro. Donald Trump yatangaje ko iki gihembo yahawe na FIFA ari igihembo cy'icubahiro agiye kugira mu mateka yiwe. Ariko abantu benshi batangiye kubinenga ndetse abantu benshi ntabwo babibona kimwe kuba bahaye Donald Trump igihembo cy'amahoro. Iki gihembo agihawe nyuma y'uko ku munsi w'ejo habaye amasezerano yabereye i Washington DC hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda, baharanira kureba ukuntu hagarurwa amahoro mu karere. Ni ibintu byavugishije benshi mu muhango wabaye ku munsi w'ejo mu igarurwa ry'amahoro mu bihugu bya Afurika harimo Kongo n'u Rwanda. Benshi babona ko ayo masezerano ari ayo gufata ku maso, ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba ibifite mu ruhare cyangwa se inyungu. Ariko kandi uyu muhango kuba bamuhaye kino gihembo cyitiriwe amahoro, FIFA yatangaje ko atari Prix Nobel ahubwo ari igihembo akwiriye guhabwa, igihembo cy'amahoro. Twabibutsa yuko uyu mwaka utaha ubwo amatimu cyangwa se imigwi itandukanye y'amakipe yatsindiye tike azaba ahaye akina, izaba ari ku nshuro ya 23 igikombe cy'isi gikinwe. Murabizi ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badakunda umupira cyangwa se umupira wabo badakunda kuwukina cyane, ariko kandi bivugwa ko umuhungu wa Trump akunda umupira w'amaguru, akaba ariyo mpamvu wenda bishobora kuba biheza ishema Donald Trump kugira ngo ashigikire ibijanye n'umupira w'amaguru. Twabibutse ko umupira w'amaguru cyangwa se igikombe cy'isi cyatangiye mu mwaka w'1930 kimaze gutwarwa n'ibihugu bitandukanye. Reka tubirebere hamwe. Ibihugu bimaze gutwara igikombe cy'isi cyangwa se Coupe du Monde: Brazil imaze gutwara igikombe cy'isi inshuro 5. Yagitwaye bwa mbere mu mwaka w'1958, yongera kandi kugitwara mu mwaka w'1962, yongera kugitwara mu mwaka w'1970, isubira kugitwara mu mwaka w'1994, igitwara bwa nyuma ku nshuro ya 5 muri 2002. Alemanye yabitwaye inshuro 4. Alemanye yagitwaye cyangwa se Ubudage mu mwaka w'1954, igitwara ku nshuro ya 2 mu mwaka w'1974, ku nshuro ya 3 yagitwaye mu mwaka w'1990, ku nshuro ya nyuma ariyo ya 4 yagitwaye mu mwaka w'2014. Italy imaze nayo kugitwara inshuro 4. Bwa mbere yatwaye igikombe cy'isi mu mwaka w'1934, ikisubiza mu mwaka w'1938, yongera kandi kugitwara mu mwaka w'1982, bwa nyuma yagitwaye mu mwaka w'2006. Argentine imaze gutwara igikombe cy'isi inshuro 3. Yagitwaye bwa mbere mu mwaka w'1978, yongera kandi kugitwara mu mwaka w'1986, isubira kandi kugitwara mu mwaka w'2022. Ubufaransa bumaze kugitwara inshuro 2. Yatwaye igikombe cy'isi mu mwaka w'1930, ikisubiza mu mwaka w'1950. Ubwongereza bumaze kugitwara inshuro 1, bwagitwaye mu mwaka w'1966.
Espanye yagitwaye inshuro imwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Donald Trump washimishijwe no kuba yahawe kino gihembo cy'amateka kandi cyitiriwe amahoro. Murabizi yuko Donald Trump yabisabye kenshi avuga ati njyewe nari nkwiriye guhabwa igihembo cy'agashimwe nk'umwagaruye amahoro ku isi. Ariko nubwo biri uko, abantu benshi ntibavugaho rumwe. Ese koko Donald Trump yarakwiriwe guhabwa kino gihembo cy'isi cy'amahoro gitanzwe bwa mbere na FIFA? Wowe urabivuga hiki? Tuzakomeza tubabwira udusha twagiye turanga igikombe cy'isi. Ndabashimiye kuba mwafashe uno mwanya mutegera kino kiganiro twabateguriye, tubabwira ibigezweho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko amatimu yatowe ndetse n'imigwi cyangwa se amagroupe yashizwemo. Tuzogenda tubibatangariza mu biganiro byacu byo butaha. Gusa ndabibutsa ko igikombe cy'isi kizotangira mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha w'2026, kazobera mu bihugu bitatu aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Mugire umugisha, mwakoze kuri uno mwanya mwafashe mukurikirana ibiganiro byacu.